Shubor nakashlem jong unongsan hima. Working President ke Knam uba Thomas Basa, ulaong bagasing lingba ka RTI kelalap bagatanat SAD jong ka sorkar kala siu tulop daki paulak shikinong trei ki bom shamladon kerteng satya. Habakren shikilap thai kubor hani kasngi hasilong press club, ulaong bagatanat SAD ki don daki spangut kinong trei sngi ki bagatanat ka aikam shiki office jong ki MLA ki minister bat jong ki he ki han. Habaka Knam kapan ki kerteng jong ki brio ki batrei kum ki daily wages kejubab ke baki yo ke ong baki don tang ki brio ki batrei daily wages ke balong kelung kena bha kejubab. Ulaong ru bagaseng kalalet yakendu markmat UPIO bat ki dapen pa bagani gede jing persang ban buri ke balingo shushu kalong bagatanat SAD kamshim la ai jubab hanu ki siu tulom bat ka ong bakam don yaki kerteng. Ulaong bangis ngot hu syai bakadon ke jing penankam baklai ke pisa pat ba dak basiu pisa syakin ki brio ki bom don kerteng. One to sports ng club orang gawin ka bentang. Makata kati hadin ba ngila ba dep at file RTI hangti po SAD department kepada ka when praktikam tu ka sekretariat. But ngila file RTI tu haki RTI ada. Ya kebang ngila persang dan keli kajuk kucing keli. Hendrai habaro RTI ada ngila ngini gawin. Ba lembah kajing perseng benburit ya kibentah ibang ilapan kakum ka RTI ke berpau bakadan kajing pendukung baklap ya kapisah di perba hang tia bo SAD Nazareth ban kam pemia ini bentah pi apo SAD Nazareth kira di spau kita ki minimum wages wakan kibatrai Bakai kamu coki, kini deploy ki saki office coki minister, office coki MLA, coki lehe ki han ter apa additional secretariat, apa main secretariat, bat ki gue dicakap. Bat abang ipan yang kerteng joki ni kinong tray. Haksin banukong, nakaliang ka SAD ki ong ngikeli mengi ong ba ai yang kerteng joki brio ki baterai kong ki daily wages. Kajubak bangiwa yang ni dantang ibri kibatri daily wages. Kabolong kulung kena bakal kajubak. Bar kabar ni kelibnya. Au kino ibri kibatri kibatri pok kapirul. Dan kiba ka SAD ka situlah. Dah kepisah dengan Pak Ibar. Hata kador belas ni dengan minimum wages. Jom masuk kerja soba ban ai kerteng kita. Hadin kataru nakalian jaga department kikian melak ban ai kini kerteng. Bat nakalian bacomi ngira ya kendur mat bak IPI. Bat ngira tempau bahkan ni gede ke atem ka borba ban buri. Bat kati sisah jadi bayak kini ada siu ya ketulak manu berai. Katum ke minimum wages. Bat ya kapisar kawan apa finance department. Tiga buat kecil kali kami benda. Ke finance department ke IP ki pau pulak si benar. Bansir tulak. Apa SAD department. Hari yanu siu ombel kerteng. Yanu tidak siu tak bisa pada. Ke SAD department kau ngimbang kerteng. Tekan ni kau company kan. Ini satu saya kira bakadan kacing pendekam bakla ya kepisah jauh pada. Nak lihat macam ini pandu. Mamanu penting, yok di iwe anu, kemudian untuk department, ya katakan pisah, kepakira yok dengan finance department, pensiu tulok, yang tak daily wages, kalian siapa jomno, manu ban ketanya, nakadam nakalian ngajongi nilai kendo ban, nilai compile ru, ya kijing lab kijing siam jongi, kibelong detail, kibelong pilihan, bangin sapa yang ane. Siapa chief secretary pemulai mereka. Kapaan bentar mengilap ru, bah, ya ka regular casual worker scheme 1996. Kani ke department ke penken implement. Judan babot, bah ngan bendrap ru, bah tei tangan ni. Kiba pun bah kita terekam juga sarkari. Kipen ken ya kena notification juga sarkari. Kim judan kita ki jeng pengkup kerdan kum ki RC dulu ya ki casual worker
But having what iki RCI nang ni po SED department. Ya kita ki RCW ke jubab ke bengiyo ki ong ba ki beliau ki ba nila ai kita ke status RCW. Kita kini ki ru hongun. Ki ba la join trai hau arja khat la. Ki ba poi syaka kenjo senam senam ke trai hau arja apula. Para hau arja apusan kila confer ya ki kata ke RCW status. Ada kecil lengo ka jong ni. Bakini ki nru hongun. Ide ki nong trai ki bawan lembah kajeng tho ya ki examination dulu merok ya. Lembah kajeng mi ki merit list. Bat ki dei ki beri ki yo ya ka fix pe. Kat kum kajeng yo jintit bojong. Kini ki nru hongun ki la yo RCW. Kini ki yo ya ka tulok fix pe. Henry leng lek sa ka RCW ka mai sa ka kumre. Kapara ka ba? Ko ong ba ki casual worker kimut utau beri ubot tray hana daily wages. Dapat kamsung pala susu baki RCW abang iwa jintir kiyo yang kacing sir ke bakam duna wat yaki non RCW. Habang ngau muta kamut ba haba kibriu kiyo yang kata status RCW. Kendang kacing kiyo kacing yo jing siu tulak ki. Kindang ki benefits ki baki riban yo. Dari kumpa kalau mentah pada kalau udah perda but apa ikeli dengan department balik kalau bumi kajubapi ke bagi yo ke ong ba min pat dan fun tiga jingkeli bumi apa pimpat dan fun kumno ki kentiu RCW pada yakini ki bentar dengan jongi ngira kumpai ba kirang dan tu ki supplementary RTI bagi fine kerana bagi ti tenrai man wat tenrai man lap ila Indonesia ya kajing le monopoly jongnu la de employment lan ya kajing sil gitu lah karena ba kumbangila sini ka senja ma yang sen ba in persyang man penkut ya kanu kajing teri kambakala hagi department repair ki badan ha ti apa ka sokar jongi bagi sedang nak kliru nang tidak po sekretariat. Di kini ketika bentar bah nak kalian ngacungi wah bah min wan jadi ki sangat club bat kajut mulu kadai bagi paiba salon sa pintit ke. Di paiba salon sa pintit ikut kontrikam jangan dia sokar. Bat kadang ketik sokya. Ki nomi kuat dijungi. Rukin sim yakini ki bangsa ki badan department kumkawin ki mat bakin ya tay itu pada hagi yang dorbar hagi session ban hang tepo assembly ke jongi pada pi kini kena tray ki belakang ki belakang ghost manban keteng ki benar keteng ki beri tang atas seni kumba kolongi kira tray nadu pas sedangnya kan department nadu lah tahu dah sekretariat ada kajing mentang kalau ba kamdan ka keteng ke joki ke department tegmo ngamane ipen lemok kayak kita kisi terus belok ada cuma tario dan kilong het orang kisi itu terus ibahi macam ikan wan teri untuk ikan teri itu mana betul kita nama ke sistem mereka hakar kontrik penyajian untuk sorkar lada ke sorkar ke situ dia nulu dari menengah kerteng bag bosong mau orang ni ya keturap tu kini kesi lembaga tersebut kamu ketika kali option beri kamu di sini pengusul seal tu dekat cash ane berong pada ba ngindon ya kerteng jom kita diberi kita mengihi di seal tu lah kani ketika bayar lembaga bag kedong tarik kawai ba kadang lajing bangsa daki pau lah si benar hakika department bagi kani lembaga city ingin kerpaku ya chief secretary ba incim kiai dari bentak ba ingin pengkut ya kan bangsa kampung kepada nak tetap suka tu ya